Ahanta mignonnet penons et tro ar bed laouen braz o mat kavout ar c'hanor var bali breiz, penons man kont telo. On a ramat kenan. A goulvena force penos, bevech makrogom davele deni l'erc'hioù neve et zon leun a startijen. Ah, ya da vontrou les ekasom ar c'hanor hirio hag evit pider abaden, medamzon j'en o tro da vont davele d'an tro var droioù ivet telo. Rewir, mon arime bete gwemaek e pretier friko de beranaudegez gant ar c'haner kao dave hag estrolat baler bro. Mon arinme bete cabinet Clément Guyanton hag a zo staliet evel bredel fener amañ e kresker montroulez. A ken al c'hedevou gant an uliad reiz di reiz e fin an abad. Evit poen, en em gavon dirag ar sioù l'air sevenadurel neve, savet var takad ar manu, eno ezo salioù cinéma braoueston hag emeus em gav gant Alan Cabon, ale deux eta gagnong da bourmen var bali breiz. Salut dit talent penons man kont. Mon arma diagonede. Mon ara matre trugaré, c'est une installée de Braouamant et salle rue cinéma La Salamandre. On a vezou d'arisma d'aller. Ya, don aran li davelet filmo hag a vechou eton da labourad a volonté va adige. D'arion tol chikour. Ya. Ah, bah, sais-tu. Ganité, on y gelet de komz divarben à Bebsor Trao, puis gotos betro da la bourrade un tomig e bro Ukraine, evel kelener galek, e bro Serbia, ye, da la bourrade un tomig e Catalunya, mais dremement meneur zal cinéma, et mon mouvement da gomz divarben un labour teus kasse d'aben, divarben ar sevener Jean-Louis Le Tacon, petra de studier dressis. Labourement magred pa mon me master labour en klaskou euliet gant ar helener Ronan Calves, hag ma klas ket kompren mon peseur id e oa drek pep film, tri film oa bestudiet gant e, Ja. hag ma bechon ya klas kompren peseur id e oa drek ar filmo, a penaos eteun var vel dre ar skedennou, dre ar zon, dre ar pochou vije klevet, ar commentaire oa laket var ar skedennou, Ja. kemen hag ar sonerez a tout da. Kemenman, aro un idée, quand Andrés a une idée, un essai, glebea, hag Andrés anima klasket analyse. A pioué ar Jean-Louis Le Taconzé. Jean-Louis Le Tacon zo ur saver filmou, ne savet un toulat filmou, a daleg ar blavechou dekatriugen, Ja. hag an eus begret c'hoaz filmou nebeutzo. Pen kenta e Super 8, hag a vechou e vidéo, a bremañ gant ar smartphone d'ar filmiye. Ah, ya kendere la raïri ondé. Ya. Trotes beda geja gantan. Meus ket vet nan siwas. Bon, don rio marteze. Matet eteuio, ya. Arrive à Scrambras et velon menebeut skedenou de ce cochon qui sont dédits. Petra gont ar filmse. Ar film ze, oa ur film gret gant Jean Le Tacon pa oa un studier, setu ur labour skolveur, ni oa. Ja. Hag en oa be c'hoant filma Maximilien Duchemin, ga oa saver pimor, Ja. e briek, e sufi sur penarbet, hag en eva be c'hoant ya penaos deus un tu klas kompren penaos reandro an embregerez, Ja. a deus un tu al ne va be c'hoant en rola menouchou ar pot, ar selen e oa var e labour. De la rede e kentor ur film pe un teul film. Ya, bon, arz et an daudra e di zo brandi fentre an daudra, car evel just ne ket ur film gant ur scenario, gant produktour hag aktourien brudet, ne ket ur film gant ar sterze, met ar aval jonjal meus tra, eve fet tout stal ar camera en ar c'hao, a film ar vu evel mema, quoi. Non, a daleg ar poen ma velagad ar camera en tu benag eve cheñchet an endro du stu, quoi. Ja. C'est tu levez on eus bet vel just e pen kent a tout oa labour ar pot, mais levez on eus bet ar fed ave fer camera var e labour deian. C'est tu levez on d'an eil var egile var an dro zo bet, quoi, etre ar film hag al labour. Nous ero kendere la gont divar ben ar filmse, vos sele d'un temps va. Hein, de ar film, Matre. hag evo komze divar ben an temps va, c'est juste vers l'air. Allez, c'est long. Voilà, là il y a pratiquement un an que les bâtiments sont complètement vides. On était amené à vider les bâtiments parce que il y a eu une maladie qui s'est répandue dans l'élevage. Et suite à la maladie, la SICA a décidé
La maladie, c'était la pasteurellose. La SICA a décidé d'arrêter la multiplication. On a été amené aussi, quelques temps après, à vider complètement l'élevage, quoi, et à tourner uniquement en essaage. C'était on élevait juste les porcelets et on les vendait à 25-30 kilos. Le problème, c'est que c'est un bâtiment qu'on continue à payer et puis qui est vide, quoi, qui n'est pas rentabilisé. Alors quand il y a eu cette maladie, bon, l'arrêt de la multiplication, ça a été un découragement complet de ma part, hein, avec tout ce que ça peut entraîner au niveau de la propreté, des soins. Bon, il y a eu un découragement complet qui n'a fait qu'aggraver la situation. Alan Perak, vous avez dit babé dans Tomsé, des disquisiums. An tamze de vezonj e evel un tammad evit kompren penoz no labouret Jean Jetac on va filmze car bevech eve deus tu un doare da zispleg a penoz ha an embrigerez en dro var un ton vese un tammig objektivel a deus un tual ve klevet chonjou ar pot var un tom muior subjektivel. L'air malar e jonge var an trao. Amman ve displeget kar kozo deus arc'hlinvet ar pasteurellose. Hag eve displeget un doare muior technikel hag o deze penoz e jonge var ar pez o c'hoarvezet de an pokespot. Ar filmze cochon qui s'en dédie et neus merket ur berntut, perak ebe da bouez evidout ie. Bon, men n'on ket distoro ar cine, mais me gav di meus trao ar vech kenta da ve ave laket ur camera vese barz ur c'hao, dija. Hag ie os penze an doare da velet a labourerien, oa dra bennak neve, oa keken labour var a labourerien, mais labour gant a labourerien, pe a labourer. Vous avez embrasé à Ginché, ar mod da zevel filmou? Ya. Oa keken skeudennou vel skeudennou epinal, ma vije begret ma tezen tammig a bretor, met de teu en trao muior pez vije gret ar cinema verité or skol ciné ar blavechou trilugen. Mais de sevel filmou a oa stourm evitant ben a fin? Ya, just a war, Sturm eneb ar skeudennou epinal a oa de Square, ar film bretonnerie pour Kodachrome, a oa ne va sonjet ober ar filmze, kar e oa squeeze da velet skeudennou a labourdou ar vel gant tud oribotal petrao oa keken deus ar hiz d'ar poentze. C'est une al sonjet bon me haio da ziskwel ma teze a labour evel mema. A peseurt skeuden a oa deus breiz ar blavechou dekatriugen cinéma. Bon, ar ezeo tout ar film ouze nous ket agen oan sortiet salioù. Met bon bar festivalioù pe gant kevridegechou a bep seurt vije diskwelet filmou hag da gentatou vije diskwelet stourmou a oa bet evel just voici la colère bretonne gant Jean Vieux-Tacon. Mais dit des pierres contre des fusils, à gaz brut et de mad, puis marée noire, colère rouge, on René Vautier y est quoi. Et modal, vige gwele dit ma thèse andra regisme l'art et bromag vige labour et gant en dud quoi, en dud à kem et pers bars on doit dober ar film quoi. C'est ce que den en dud avoir cherché dans andra. Et moi de fond da gendechel da studia e filmou pe filmou ar blavechou dekatriugen. Plejou da rafedi, ya. Pelog an en klas oan krog d'ober, ya. Iri ande e vez a bep seurt filmou filme de breiz, gant skeudennou a vechou dirizet klichedou, deus taga ere de stourm a eneb d'andraze ie? Stourm a eneb andraze men ouzon ket, met tu zo e c'hober filmou a ziskwel ma teze ur breizal. Pe bretonnet en var an tonal. An ton neve, ma teze, mais on a oa krog d'ober dija Jean Epstein, pan a gret filmou ur blavechou e breiz pe penerbed ur blavechou Hugen. Min a ron Hugen dija, ne va gret filmou gant tud enezveur pe tud enesun, quoi. Hag oa, a labourerien vije gwelet war da filmou oan, labourerien ar vro. Ne oan ket o c'hoari ur pers. Ba, draze. Bon. Cochon qui s'en dédie a c'heller ad skavout var ar rouedat evel Justin, gavdin.
Ja, var kup. Sais-tu Truc arrivera, allant d'avez a deux d'aginik Merci d'ala bien. bourdium, kener Merci, vechal, Valérie. hag a rougat kavou telo frico gant e gouvia, des momovon da e pedon machanor, prétisé gant kelawaden arzur konanek. Rouezvad a zo vour. Preti neve zo bet digoret ba gimaek, don emat frico. Berrine de campagne, courgette rôtie. Ah, ben, zo trouw gant kik a gant légumes a Ja. ken. Ah, ja. Ouellet penaos un hostelleri vese gant le liou a tout zera. Mais zéro buet d'ar bourg, spontus. Goude bet tremenet deg ble o kegina pesket balan derne, en eus dibabet Dylan Simon kaout un aventure neve. Gimaeg eus eus menestra ar mor, eus ben a fin eus kajigadu en an, ar pez ne ket entra evidon, hag setu a santé de vezier eus e oa ur gwir gortozet de gant. C'hoant e oa gant tud Gimaeg kaout un davar nag un eus taleri, setu. Eus e ruet poen mat war a zeblant. Bruchet mort, légumage arvro, digaset diot André, a zo menu riaou. Ah, palandré, malarjeu. Ja, die sebel. Bon, carottes, patates. Tom da digas legumajement du diowang gada restaurant Neves, André Zobrau. Daoudjen pret bemde ave fardet da grishti, begou lipous a zo deet niverus a odi an digoradur e fin miseven. Ben pizun ran ur meus disainvel hag classe 40 ba ya kempoeza trao keer pe labourat mur trao Marseille Mahamato hag ba me dime eo ye giske giner da drosfermi trao Mahamad et trao Azoari quoi. A Kinsal? Ja, pojet ma doa. Bon, ja. O prat prat koz wol gochal. Wol gochal goz. Miskenta edem da dom. Dom ram hora. Ouspen ur preti e vo ar friko, un tavar ne vo iwe, ur l'air leun a vue e men e vo posup, ur ziadain tapas. Ah, c'est tu mets juste savoir, et preti africo et guimaek, ad kavet de meus a rander kaou dave, penaos man kont kaou. Bah, très extra. Ja. Bon, trop peus bet a zon, sur war amant déjà. Ja, bedon, pa oa digord ar preti amañ pez oa pestra oid bourg, Ja. pez tartijen bar bourg amañ, oa an deud a ganan oid lid digeri ma keraz a friko. Hag amant zo boit lipous. Ja, boued mat zo, penaos brezon a gie gant Dylan, kreiz bourg, pestra gwal gontan vije deus a friko bar bourg. A kaout e zo o chom e guimaek. On chom Guimec, bon, vite tu de bourg on pelle. Là, plus de 3 km, très l'air on chom à Gabon. Par armée, pen da ben. War Ames, il y a war du Plistine, Ja. Kergadiou, bromance au KGP war Blasso, on chom maman. Puis ur tezo de splern. Rog on bar l'ennuyon. Ja. Gande de l'ennuyon, met on béchom gant mesut, peu on bugel bar très duder, c'est au canton Plistine. Ja. A ganse un tambien et don war me his, de veoan des romans, zera plija duri. Puis an nom kepel deus montroules, ugen minuten benag, Et non, hag emañ me pen ar bet, pa dal emañ me brodreger. Just, on tombe de Spenerbet zo bar Brodreger. Ja. A gwire, on tombe disanvel mat me zo tig gant a brezhoneg, a brezhoneg amant zo mur tenant bromontrouleus, quoi. Ja. Pez ne ket gwir ba Plistine tamm ebet kouskoude Plistine zo pum kilomet de amant. A Plistine zo troen ma keraz mur war l'ennuyon. Ja. A ganse zo un tamm chanchamant tre... Ar spered hag ar brezhoneg un tamm am eustra. Pe fek e gelet chom le c'hal, brodreger, quoi. Ya stagon war de streger, blanmour de gentan ar brezhoneg, pugur me brezhoneg zo brezhoneg treger a brezhoneg drole ma ket labour neant, me mur tre l'ennuyon a golarez a Plistine. Ja. Juste en man, quoi. Vichen kebe kad de jom gwalbel. A perak taoun em gavet e guimaek. Guimek praz o koz pugur on deud de lojan gant me gopines. Ja. A oa chom Guimek. Un treouz on gwed vese, a gwire vel malaradid ma c'hoant de gwita l'ennuyon nie, pugur l'ennuyon zo meus be plija dur eno, me or gere. A ma c'hoant de ve an mur war amez, car mez o pot di war amez, ma keras, quoi.
Une histoire 40 du gassé la rando de monde. 40 oui de vro, 40 oui de plar, 40 oui de douar. Ja. Tout quoi. Moi, très niqué tout, hein, mais ni zo deux d'amant, il y avait le cons de son RS. Ja. Du gassé, parce qu'on dit Daubot, Jean-Luc Thomas, aux arts flûte, avec Gabriel Faure, aux arts violons, avec Mouchou Savoir, vous d'aginik, Diom, Ganawen, deux brodreger, tu se dis de mon alem Sterlia, Kao. Merci dit. C'est une et bars Balibraïs, Ganawen, deux brodreger, Anvet, un ticorn, va arménébré, Chilawon, Baléer bro. Bars un ticorn noir à ménébré, dit-le-là, dit-il dans le déno. Bars un ticorn noir à ménébré, mais ma bille de vestreuse néoué. Un doucic dame fantasie, dit-le-là, dit-il dans le déno. Un doucic dame fantasie, na me welini ne meti. Bonjour me doucic, minouras, on la léni dans la léno. Bonjour me doucic, minouras, mais à zo de beurre à l'aise. Dober à l'aise à dos coulant, tradenant quand les ninans de l'éno. Dober à l'aise à dos coulant, digantement mon cuir perrin. Pendant zeti me font mon dos, dit-la dit dans le l'éno. Pendant zeti me font mon dos, puis y'en a même qui de vado. Puis y'en a même natina hose, dit-la dit dans le l'éno. Puis y'en a même natina hose, na gueule de gousquetinance. Et ve le gwin en heure à fond, la léni dans la léno. Et ve le gwin en heure à fond, nos dévéments p'ne commençons. N'aimez grâce d'où et hargosit, il n'en l'est dans la léno. N'aimez grâce d'où et hargosit, ni mamie et me douce Marie. Mais Jean j'ai dit petit mais jeune, on allait ni dans le léno. Mais Jean j'ai dit petit mais jeune, ni train douar n'era jeune. N'aimez qu'en en atterri crow, dit de la dit dans le léno. N'aimez qu'en en atterri crow, qual rime dans nos dos. Un du dieu en quasi meillon, dit de la dit dans le léno. Un du dieu en quasi meillon, oui on cote par un rayon. Un du dieu wang a jonge ganté, la dans la léno. Un du dieu wang a jonge ganté, gui un aura vig gui. A gui un aura vig gui, dit dans la léno. A gui un aura vig gui, un delio melane ave. Un delio melane ave, on la léni dans la léno. Un delio melane ave, de rayo blastere on ewe. Un du dieu wang pas-y mais jeune, dit dans la déno. Un du dieu wang pas-y mais jeune, fermier jardineur en chêne. À plantant un nitris se plante, dit dans la déno. À plantant un nitris se plante, chacune mélancolie et tourment. Nous avons un patiente, dit dans la déno. Nous avons un patiente, attendez pomme des digueleurs. Gouremeno, Kao, de Debrau? Bon, merci. Bah, ya, comment se passe Grelano Degues, Jean-Luc et Gabriel? Pe war blason ou en ayamant. Ja. A clotare da houlse ou en be kraouia de guerre, a blanc da hovid. Pendant zo bet de nonsvejo, ma keras en trion miye, puis go a redem dehan zon erien de nomgad, eskem, a guie ou en mi jonjol ma teze vo ret chanche stum, pendant zo a gwed gant em rok. En nomgad vese gant Jean-Luc a gab e guerre, d'or nonsvej ou bien, quoi. C'hoaie samez a tout, douce, kichen tan, même bet o... Même bet c'hoanted, pendant zone samez, quoi. Puis Jean-Luc et Gabriel, on est déjà assemblés. Ya. Jean-Luc et Gab a zone pelzo o daou, daou gamaradin, ma keras, mais meus gwad an aodegas gante a neus plije di ar stum c'hoariant, mais y a stumin, quoi, un dut. Un dut. Gavdi un dra bramañ a zo a bouezdi or tre oa blamour a gavant plijadur barz un dut ie, estra ouid a zon eras.
Pa ve c'hoariet sammez e un stum de nomgad gant tudal a gant sperejoal gant o zel diwar. Ah, justement, Jean-Luc Thomas au de cusumet d'avon da Foutabro, Ya. gant Afrika et Brésil. Ya. A santé de les vaisons nier de zone RSC. Pas dans les moutés ou quand on a brezonek, mais c'est ça prémé se cache. Ya, pugur pepini neus diasen ma keraz ar pezoa. Yeah. A me gwire on tambien ur podkoz en e korfun yaouan. Chom war a mez, gant brezonek a meus frontet ve an mur brezonek un dud bar avro. Mais Jean-Luc zo deux die gant historio gant viajo. Gabi ur stumal ma keraz quoi. Ah, quand on est veganite, quand on a ouenou deux arbres, on est méken, qui est trop bescrivé ganite, trop d'austumet. Non, mais raillé scrivant treo, mais... Yeah. Mais pas vide à rectresser, quoi. Mais a roul sobe de ma keraz, neus kemes se digario da ganan, quand a ouenou, velard en gounel, quoi. Quand a ouenou... Une qui est des ensal, quoi. Ya, une qui est des ensal, veke kemes se digario d'or. Festounans ve bern, mais... A kouskoude, a a ouenou ze, a blijdi pelzo. Ma jonjot, bon, ma teze, mo que tam digar ebet da ganan, mais golares, pa oam nom vode de... A pa oa amzer eger, un tan, ou a tud oui e brezhonok tud ne oui e ket, ma bet o digar e vad a gant an ne un gwed kalz a vad di, kad un tamm repos, un tamm o liam ie gant a pez oa gwejal, kar a pez vo goude bremañ, ma teze zo treo de denan de ze pez oa gwejal ie. A tez o tos ie deus an endro. O war, car mesud oa ménagerian. Hag deus da gant kao peus gwezet e oa bet ur actrice sevel ur grezen nukleel nepel deus amañ e san yon arbiz e blave choupe var ugen, selom neuze ouz bouest an diel. Daoust da digaz a raio bisanian un tamm sklerijen da dud ar barous de da hout petra d'ober pe digemer o central pe non pas ober. Ar vertuz en eus biz ar zan da rei ar gwell ed en dro da rein ne welon kemar. Hag abanamor da zin eo brudet sanian evel me ouive e hildis. An avez ade sanian c'hoaz dre tangi prijan hag a zo bemer amma e pad bloavejo. Brem a komzer deus digaz ur central, interes ade o bet an o troumer o velet ini paluel. Kinto ha du in treinon da boeza neile gigile. A neile gigile. Car santoudran e zo kalz er op maat mate. Met boel vers chavas ave ferrigion. Sedaze ar pez a lavaredom o troumer sanian arbiz d'ar zeite gaviskieranzu ur miso de se. Bet oa bet d'ur penra digaro gant daou deus e adjointet hag c'heb lavaret seur debet da zin o velet de central paluel er sen maritim. Bet kirken am oa bet klevet ar c'helou oa savet straful e sanian arbiz. Tud so oan emgavet en ur c'homite in eva central, a tudal e nunanal a du. An o troumer ne felle ket din ave fet drast de barres, met ne blije ket din a keneb a neuze aeri hag oa dija a in. Ma tud ein a tau forset o vegret, neum zo an dravien. Nach a tau ein. Ve o tud ein partout zo bet. Ma ve mestra ar loden vras eus a region. Ma velon bon kalz a dud zo mestra ou a kalz rou e vroma. Bon, ma leon dem, bon, er continu. Der e se kout na vaka de vroma, bon, ma mouda poiou, ma mouda se developi a vrou. Bon, a gatau, gant ma voket, re drastet on varos. C'est une skebet deus ar grizen, kao. Meus ket gouvet oa bet. Tud ar bro deus tourme denep, dommage neket. Dommage vije gebet. Non. Gwell ur vije miret an douarou vid labourat an douar, vid beouan ar vro. Hag rak tresoual peus estreget bale ar bro, kao. Ya. Tezo kaner yeb ar strolad an venma d'amañ e brodreger e breiz a bez, var zao. Ya. Boe pegay boudou kanak gant ar vandense. Kato zera o kaj eiz la, meus an astrolad zo degla, eiz la hon bars. Hag er a berz force pegamen. Bon, bet a festounans zo beo, hag en brodreger zo kalz
kalzlerio de Roy, bezo tievro, goudarez kawan, neus bet gouet kalzie with zevenadur avro, a with en dans, with a festounons. Quand c'est, il y a, on berne labour zo, gant a festounons, fait ingal. Kemer a respijadur dans la cadence da zansal. Il y a oblige à durer car, quand on concert, oblige kalzie à me se rendre dormur, mais de beau près de zo startigen makeraz, liam zo train dud, tout sans quoi, a re a ose un treo, a revetan seul, a gare ve roy war à l'heure. Azé tout sans à ces oker. Hag epez ur actresa lié, mais azé neke de beder festouno, juste avoir, ezio kentor son eres blues, folk, et brezonek. Ya, c'est un tambien à gosté, pugur ma carrière on bet diwan, pas tout de me studie au bar diwan. Vel des wangal, ma défaute de la très bonne brezonek. A neuze ma scrive très newe ma carrière à Gramar a dit ma elgego et oison leur guitare à me toast on me do me lad bon vos casques de monde war très well a blij di mi si tu me zon ere joual ma carrière. A ke brezonek ne meken. Et brezonek ya. Un réseau bravo, avec martési pour bladen ar blamant. Ya, sans ce de enrolant bladen ar blamant. Matri. Vessi rendant tambien ar zon RSC. A gar strolat zon vet egin. Egin, ya. Matri. Trugaredit kao, ad kavet evi e fin an abaden gant ar strolat balai ar bro evit en elton. Hag dog stagan kao e ouie se ur Bern, Léonis, a cause deux d'el installer ar mont da brodreger. Or Bern zo, ya. Ronan irien zo vont da gontadion perag. Am me keran dulven, lan eur. A me so de gavet am an gavas ud, on eme degloz, blavez seiz a da ugen. Da poense, ouma yo a ferm bras raisonnable. Se tu vas aden doa kavet de... No ket eus da selle de ar ferm e vintan, e klask douar, klask plas e oa devre ur kair. En tamig oa bras, evit evre ur kair, se tu... Gant va mam ne goude doa diviser des trios et moi c'est je be bravo deom davon don da regar quoi. A gaude gato masat cost ad va mam a d'ouvreur d'ouvreur ayo a patrio en cause yo déjà trive quand même passé on endut c'est tu war ferme d'obar le gumache a ganevale die quoi. Léonis a blige deho labourad an douar. Ne jome ket a zouar ken e Leon ke roi bihan an ebe da tanchou a jome. Tregeri zo et stankor da glas labour da herioù bras, Paris, an Aorneves, Rouen. Setu mo deus kavel Léonis a tanchou diles a bras e treger l'er ma oa mad an douar hag an amzer da obar legumach. Peizant et treger a gemer skouer varno. A hen do a mezeien hag a yo a tutsi abominable. Hag bon, an em jikourem da obar a labourioù a tout. Hag a re oblige de ho goudel la cabricoli, an douar a yo a diskouiz, quoi. Douar mad ye, drama, ya. Hag ere an bricoli. Bricoli gar tu chaudi ye, hein. No ket diez, hein. No ket diez a hit o va traoali, mais bon, ne vizen ket, quoi. Arhan vi great bien noch mestra quoi. Pa vi che mada. A khuriu hi quoi, mais vi che ket atao. Avazaden do prinden ne po de dama gabianeten. Vi chueria daudro e castel ranke mondawar castel gandi ricoli. Avazada la varetao e ben e Leon e vi che kebir recevet an dud. E vel men bir recevet de trigger. Vi che ket digore da nord de hovel redama, hein. Ama pa vi che en tubenag, vi che recevet mad ya. A mad da jikour. Ah, pa hulenez ar service menag. Ah ya, stu. Jeanne hag e goaz Pierre o deus be pevar bugel, diouver a daouvab. Un an eus a batret zo chomet e l'an e gile zo dimezet gant de leounadez hag apren e gantan atan kenta e da koz e Leon. Salut, dites Clément, pénance mon con.
Matre. Bon, en em gavout a reon maman en da gabinet, staliet brau e Montroulez. Pegeit zo staliet amañ? Au bara, pevar bloa, vraiment. Ya baoue da vilugen. Un temps maro kar Covid, on staliet. Ya. Justik neuhe, Ya. ur prantad diez. Ya, gure ma mije gouillet e oa zar Covid, ne mije kegret ze Non. mareze. Kont din un tammig petra ebe da ent, betek bremañ? Gant edon e naonet, a gret meus va o tregez e naonet, a dar c'houde on bete roazon. Evit studiant ar bredel fenerez lakagnan, ar pez ne oa ket gwir e naonet. Ar c'hant meus bet bezañ ar benik war un danvez resis hag a oa ar bredel fenerez lakagnan. Neus e gret meus va studio dar c'houde e roazon dao, labouret meus a gleiz hag a zioù e naonet e behar ie Ya. en hospital. A goude en hospital e behar, e meus labouret un tamm e Montroulez hag e meus divizet em stalian amañ pegur e oa Marie-Bernadette Crear amañ hag a oa d'ar mareze dija va bredel fenerez encelerez. Ah, sais-tu. Ya. Komz a rez eus ar bredel fenerez lakagnan, petra e andrae ber a ber? Ar bredel fenerez lakagnan a studi penaos a lavar en un doare strukture lour. A neuze, don a ra da vean un doare parean pe un doare da glevout an dud o tont don gwelet. Hervez, setu hervez ar zelze e o stumet ar speret gant al lavar. Neuze un doare arbenik zo da glevout ar pez ar c'hoarvez d'an dud, hervez ar pez zo an vet signifiant, quoi, an eul e brezonek. A meur a zel disañvel a zo ie evelse barz bet ar bredel fenerez. Ya, davat. Fin da skouer evit are post-freudian, Winnicott, Klein, Agal. Et au kentor, la ket a pouez en imago da skouer skeudenn ar vamm, an tad, un dra un tamm der megel, d'amzan geo imaginaire, faltaziek. Ah, ya, sais-tu. Un tamm neuze un tamm skeudennek eo ar pez an doare da velout an trao, a da glevout ar pez ar c'hoarvez d'an den. Hag evit lakan eo un tamm disañvel a pouez al lavar a zo e penaos... Enfin, al lavar a zo ar pe pouezusan fin evit lakan. Ya. Bredour klinikel out a bredel fenour, petra e an difor etre an dao resis? A neuze, e chuet meus va studio e roazon dao, a Ya. beze oa neuze gant ur master dao e oan bredour klinikel d'ar mareze. Nous eus an diplom, zenie? Zezo an diplom. Mat. Met d'ar c'houde evit bezan bredel fener, e ranker ober ur bredel fenerez. Ya. A neuze ar bredel fenerez meus kroget e naonet. D'ar c'houde e roazon, pad bloavezhou. Ya. Pad seiz bloa tampedam e roazon a nebet bloavezhou ie naonet. Gant ur bredel fener all, a oa deus ur skol all. Ya. A neuze ne oant ket tadu gant ar zel lakagnan ze, neuze divizet meus chanch ie bredel fener, Ya. evit kaout ur zel disañvel. Hag evit matlot fe gwellor ganit, neuze? Ya, Zenie? setu. Penaos a c'hant meus bet d'ar mareze penaos kavout ur bredel fenerez eus skol bredel fenerez breiz. Pegur beze oa pouez ar brezonek a oa e barz ar skol-se a neuze setu em eus dibabet ur bredel fenerez a gomze italianek a neuze kudennoù ar yezou a oa setu tro dro d'an dar empredze. A goude neuzet eus betro davon d'oberan aoudegez gant Marie-Bernadette Crear, bet e oa ronan o film anei e daouil triwer selomb. Pa de unan benag evit ar vechkanta da velet an ranon, e pe d'an an ean da zi denem a zeza gadorman, a me a vo faz dean da goze al gantan. A daoude, amañ e velor un divan, ar psychanalyse, hag an divan a ya echamblez. Marie-Bernadette e hunan zo be war an divan, e pat pevar zeglas eo be din d'an analizen a goude, pem zeglaso, eo deud da veha psychanalourez. E gwirionez, ne ket farsus don evit da vechkanta da velet ar psychanalyste. Pe o gwir an dud o deus kalz a boan, pa deux an amañ,
o deus gortozet aliez matre blavechou a raok ober an anse, evidome in tud courageux ma keror. A respond davant gwellor zo e pen an ini din an analizen. Dao e dehan koze a lavat, vi kompren pezezo en e ben, kuit dave a strobet re, gada pez a ra anean a bao eme o be ganet. Ani a zo gourvezet a goze ener jonjal un tu en diche ar psychanalyste da zelao an ean. Ne velket an ean, me choujal a ra an tu en deus ar psychanalyste da zelao. Eo an tu en deus bet bet kustumet da tao da velet an dud o selao an ean. E mosse e hel a psychanalour kompren penaos evez an den gada real. Klaskara a psychanalour len e tre ar gerioù, kompren an diskiant kuzet eno. Kemenman, evi ma teufe an den a ben d'ave a eurusor gada pez a zo en e ben. Clément, din da kompren gwellor e teuer d'aveza bredel fener pour nous échuet gant un derapiez? Zeniet an pedam? Ya, me er fin ar pez a ra ar c'hannout bredel fener eo peguer ez eus stud o tont da velout ar c'hannout evit ober ur bredel fenerez. Ah, sais-tu. Neus ene dalvez, ne ken emet e chui ur bredel fenerez, peguer ez ar goulen penoz e chuer hag ez eus ur mare, marc'heler lavarout eo e chu. Sais-tu luziede, un tamm, ar goulenze, met kentor da nebetan ez eus stud o tont da velout ar c'hannout evit ober ur bredel fenerez. Hag evidout bez a staliet e Breiz e Montroulez, ne ket ar memestra evit bez a predel fener e Paris pe roazon pen ur gervraz. Non, tombe bet, amant ez eus memestra ar plas ar brezhonek a jom a Bouez, zo ken magnifique komzet gant ur bern tud, bez eus brezonek e Breiz e war ar panelou agal a zo ken a vechou e ar pez a vez lavarit egalek gant stumadur ar frazenou e brezonek. Eskar neus ar brezonek zo pepler, ze zo en douare da glevout an trao, a zo disanvel eget pa ve fer e Paris ta skwer. Hag an draze oa a Bouez dit. Ya. Kaout lakat ur plas d'ar yez d'ar brezonek a zo bet a viskoaz dra a Bouez din. A damzon je oa disor un ent ie pegur bems bet ur mare penos stourm evit ar brezonek a ne moa ket c'hoant dispartian ur vue stourm evit ar brezonek hag ur vue foran e galek evit evel ur bern stourmerion o deus setu neuze kavout un douare da lakat ur plas gant ar yez un douare e un or. Hag en em gavez brao e Montroulez. Setu. Klevet e meuzier ur podcast va Radio Kreiz Breiz an vez e pleg an ent, da staga e c'helez kont adin petrae. Ya, neus ez ezo penos ur podcast savet gant Maël Ozias, en derou Maël a zo deud dam velout pegur boaz wamp da gomz eus iw a deuriet gant ar bredel fenerez gant ar vredoniez klinikel, neus en em zevel a rae goulenou a ger fin, en em sonjal a re marteze ve fet tud deuriet gant an draze, neus 2D days gant ur goulen, e pen gentan neus divizet kaout goulenou un tamm ledan, war petra oa ar vredoniez klinikel, penos kompren an dam kaniez ze, a dar koude o be goulenou marteze ledan nor, neus e komz a rand pad un anterurvez pe un eurvez a dar koude, Maël a dror ar podcast, o sevel podcast ou bihan, 5 minuten. Ya, pegur ez eus ur bern var lec'hien Radio Kreiz Breiz, neus e daou mont davelet, pegur e dedenus kenan. Da staga e kav dit, Clément, e mont barz ur gevredigez e lermo de zezom an dut dont davelet ur bredel fener, o de zezom komz hag o de zezom chikour e gure on e. Nous on ya tamson, j'avais juste puis un modèle ne ralfe ket bezan va micher, mais de er fin dont da velouteur bredel fener ne ket tamm ebet an eveleptra eget dont da velouteur coach zezo ar goulen perrag dont da velouteur bredel fener e virion ne. Ur striv eo id lot marteze. Ya a penos
pas te en dud d'ave l'auteur Bredel Fener, ar pez a gavan a bouez eo goulenn digan en dud petra c'helon pean ie. Peigur ur berntud, c'helon ket pean n'en doare zon ket trugen euro, pd4 trugen euro, avait choué au kertre a neuze fin komz a reer eus Bredel Fener, ça qu'un verre, enfin évite la voûte en diffor gant a reoual. Amant, il vez komzet eus ar priz, evel un doare da la kat penos ster el labour a vo gret hag evret. A neuze, bez eus ul labour, ne liaden war irdermen, mais evit m'avait fait ne liaden war irdermen, et rank an den enem adkavouti a rabat m'avait fait reger da square, enfin zezo. Mais gouzout a ouzon pe vo un dra abado pad ur mari. Ne dalvesket ne ket paret ken buanal hag a penos an therapiez cognitivo-comportemental. Non, mais ur gur labour. Pegur evez la ket penos klasket ve, diskoulman petra eo ster an a zonou, a petra penos petra eo plas an a zonze et penos économiez bredel an den. C'est une zema kemer amzer. Et bien juste. Et bien point edion mais je suis déjà. Tu garivras dit Clément d'avez à dégamer d'arrondant par gourvezement garé kener mechal quand plija dur. C'est du stu en neve de ce reis d'y va ben place armeret vers à l'eurenou irion. Je vis de mon arme en bord des N'a périal de studie, n'a périal de studie. Réal de studie, réal de studie, réal de studie, mais j'en mets le mal de Harry. Réal de studie, mais j'en mets le mal de Harry. Oui, dans Brézegen, à ma dober en dewes, a oanet da zellet de stei an nozvez war tam kreis pik bezedash, a ma zellet de stou da festonons a oa, an popini deus en tei an nons se, a zellet pegemen a verret oan kat da wellet war a rol, quoi. Zelouich a oa war dro trizek pe warzek dregan a verret enol war leuren hag eve just e wid ar zon erezet a oa kalz ne betor a war dro c'hwer dregan. Da la de an darn vrasan deus a merret war al leureno a zo kan erezet. A chifro zo skler, dija, a chifro zo kri, me na la ron ket tout. A merret war al leureno ve a memeus reo ordinal. A me war puron un deus erezeo. Ma mestra red la skler ponons a gwir ke mese karji bas planeden zon eres. Me wel an tri drahe da gento tout ar mod ma ve zellet deus ar meret a fet bareges. Ur pot hag a grog da gozel diwar ben an dra bennak a jonjo da nol, pot da meret, ouspen a botot zo ben aferze. Ur pot a jonjo da nol a war deus paran am anvont da gozel. Hag ur plach, faute zo ur plach a vo jonjo da honte fet. Diwar iven, ur plach a vo jonjot a man o kozeel, oui kozeel. Te war, me zo klakenet, ze zo brud, non? Hag vo redei proui a war. En neil a he evel just kuden ar galout
Ils ont étudié à PSV touche on même penno à PSV touche gant zon erez he a mamestra avait touche pavé un sentiment de from crain un sentiment de crain a vas dim da la redei kreizeno an empathie gant zon erez a hout vont da douchant an dut en o kreiz war eon azez o galot war le reno a festnons a hom pendant au labour gant un ners den de honser rock de un tyrant quoi be en startigenet nou da be en kal da be en treuze azo treu agave roed d'ar boton me venke roed d'ar merd de se quoi pe ma te ben ur plar de pendant d'oberinez bars en drahe a vo surtout de musiciens vo que gwelet vel musicien dal a vo que gwelet vel a mehedalier e bet ar festonons a welan me a mehed o lampat gant a botret gant a musicien de mon me gant a botret war a l'heure an tout de mehed yoang a cause tout de zo ride gwa o l'air a mim mehet quand j'ai pas de bête ur plar hag a deus galout ur plar ar a douan ur pod a deus galout ur pod normal un trait d'étran a he ar vugale a he ar gerenteles. Ir bet man hoaz a jonj en dut a he ar vugale a fer a mehet. Ar pot donezonet ouid ar zonerez a vo kozeiet diontan vel pevij eskler a ganet man vont da veillant ar zoner a vicher. Kichen ar grenardes dont les ondes oui dans son air se fait vous juste la bravo d'ay à mat pelzo quoi n'avo que handvat n'avo que l'aret mais or plar la com que plar pemzegla agazo dont les ondes oui dans son air matez en jonjo que hi dans the vugo les rois mais a peur reste de the bait a jonjo ene et witty hag vo jonjot matez pas en un boari prononce clair da vo quoi a jonj na nek d'ur vue oui d'ur vent a li ez oar ave goul geni hag meus bugale a pala o meus ke hinibet ave respont di de stu oh yam normale gant de vicher mais dos pegen kri eze fin nek la reze a zo kri mais dos pegen kri a he a vije gwir a gwir he Kenderel a rim ar zizun a zeud gant an euliad reiz di reiz hag evo laket ar goz war ar feulster a enep d'ar merc'het. Hag emañ bremañ o vont da gloza an abadenn e preti ar friko e bourg gwemaik. A manorket de troad a velet preti neve Dylan Simon a Johan Le Puil e a rabat chom da dortal a dutelo. Ah ba pen da ben. Ya degemere devor mat kenan a lipous e vo ar bouet melardor. A garog mont oustol e vo chilaouet un ton son erez memestra. Gant kaouan dave michans. E ya ar srolat bale er bro gant kaouan dave Jean-Luc Thomas a Gabriel Faure a gant nou an tourn a zo Anna Gardian. At kavout a rim ar c'hanor ar zun a zeu koste montroulez bepret. Ken a vo tudou. Pokotrouz. Anna gardienne de la Varée, tout le doriz a penarié, na tout le doriz a penarié. Meus a paudi or d'autor do me hazog le boel en mo, na do me hazog le boel en mo.
A paranewi a te stegwet pa hoe de vese nom struier. O pa hoe de vese nom struier. Newenti a war am meus megwet, triwer de gentil meus larhet, triwer de gentil meus me lachet. Matos lachet de nol dut se te varvoie ben tride, o te varvoie ben tride. Men ne va win ket a ventrimis han de valet be que Paris, mer ha de valet be que Paris. Mer ha yo de bar les euros et goul, l'assurance me buait, de roule l'assurance me buait. Mer ha yo de bar les euros et goul, l'assurance me buait, de roule l'assurance me buait.